Yo sister uragura umunyenga se? Mumujyi nangahe? Cya mumujyi ni impombi yonyine ubundi tukagenda. Undi abamotari mwese mwabaye ni senksa wa. Gusa ntabwo impombi ntabwo uziko ari igenda mu mujyi buri. Ni senksa. Shani butama impombi rero. Inkuba ziragukubitira hano. Wayashiza? Ni senksa. Shaka nkoreka inkuba ziragukubitira aha ngaho. Ara motari twagiye mu mujyi wallahi twagiye. Kuri senksa zanjye. Senksa? Isi senksa sisibizi. Utwingu ne dupfuye senksa mu mujyi ni igihumbi n'ubutayama n'urwo nambara kasike yanjye. Uyu nguyu. Twagiye abantu ngo kwigira ibiki. None siri ni garugiye kucaho. Siri. Niba atari igihumbi vaho. Oya. Urabyumva? Harya ngo kujya mu mujyi nangahe? Ni igihumbi. Mfite senksa. Ese ni garugiye kwicaraho siko nakubwiye. None kuvanga ujya mu mujyi nimba ari igihumbi aha senksa ni hehe? Aha senksa no kugenda kwigare kandi nabwo hamanuka hazamuka n'amaguru urabyumva? Harya ngo ni igihumbi. Ni igihumbi nye. Hakurya ngo nguremo kasike y'ibihumbi kweri. Mvira kuri moto niba utama igihumbi. Sisi ufite angahe? Senksa. Okay. Katubyigeho. Okay. Twagiye motari. Twagiye kabisa cyakemutse. None igihumbi urakima. Sister bigiraho neza cyane. Mutange se igicuguti. Twumvikanye ko igihumbi ni umuntu umujya mu mujyi kandi nawe nkamutwara ari wenyine. None mu gihe muri babiri. Jibo ni senksa n'uyu ni senksa dutware rero. Umva Si igihumbi se? iki si igicuguti wicayeho hagendaho umuntu umwe. Ariko ni igitogotogo kigezweho. Hano se ni mu Bugande. Kino dutwaraho kigande rero. Wazukanyira ku buryo kigande bayitwara. Motari none numva utsanye kuzana ibintu by'imizozo. Cyangwa uveho twebwe twitwara nitugera tugaruka tuguhereza iki moto yawe. Ubwo se wabutwaye kuri moto yanjye. Mota nugera imbere ubwira umumotari azantware. Ngo nawe ugiye mu mujyi? Niho ngiye. Bana ni igihumbi gusa. Ntaribi wowe genda umubwire. Gusa wangu bose urwamagara nabi. Okay twagiye gira imbere. Wese ndajyana abantu bose mudafite kasike we urumva bishoboka. Ikibazo ufite ni kasike. Ni kasike nyine. Wowe wari ugiye gutwara abantu mu mujyi ari babiri tukaguha igihumbi none ugize Imana hajye kuzunda utwara abantu batatu ku bihumbi bibiri. Umuntu umwe ariko baza ubyumva. Uko motari yanjye. Wamaze. Igira imbere nyine. Tugushakira abakiriya ariko. Agira imbere we. Ugize imiki. Uradutwara neza icara hano. Motari. Gwiro. Moto. Ntabwo tutagusiga. Waje tutu umusoro hano turi bugereyo. Ntufite perime? Ndayifite ariko ntabwo natwara abantu bangana gutya. Reba ugize Imana utwaye abantu ibihumbi bitandatu cyane dutwara ahubwo. Nose urabona kasike ubahereza abantu bose bangana gutya. Ikibazo ni kasike. Kasike nyine. Okay. Uwinyuma ariko akira kasike wowe inyuma. Ewana nditende ko byamera kose ndagerayo tu. Nise ubwo turagenda gutya. Cana ukugirishwa ibiki. Siko ndimo ndanavunika kandi agera imbere muratubyika. Karanga uyu munsi ntarimo ingaruka. Amafaranga bari bugwe turagabana. Oya. Kumva mutangira guhinda nabi. Se tuvuge ko igikoma. Ubone se abantu bose washizeho. Reba ukuntu guhinda nabi ejo. Mugira ugerageze rimwe. Nyine wasanga irwaye covid. Ntakwica rero. Fuye none. Mugiye kuva mwese. Moto yanjye rero mukayishyura. Turakwishyura iki kandi utadutwaye? Ntago ari rero byanyu byayishe. Se ubundi yapfuye iki? Ubundi rero moto yanjye. Yajyaga isora kotsi keza gaturutsemo ari imbere kakagera muri no shampoo. None reba. Mumbe. Mama nawe. None muri ferwa ko tama ndababwira ngo iki we. Moto yabandi gize kurwara diare. Na kasike zawe barazitwaye. Umutari bagenzi banjye. Una nuwangaraga n'umukasi.